trebala bi biti interesantna i kvalitetna utakmica. Ove dvije ekipe izdaju da su u dobroj formi, pobjeđuju utakmice, tako da je sve spremno za jedan dobar pravi derbi. Sasvim sigurno da sam i ja malo onako napet i u pozitivnom iščekivanju te utakmice. Jedna prilika da vidimo u ovom trenutku gdje smo u odnosu na ekipu koja ipak je postigla veliki uspjeh igrače Ligu prvaka, tako da je jedan dobar test za nas i nadamo se pred našim publikom u jednoj dobroj igri da ćemo ostvariti dobre rezultate. Verjamemo, da ste nasprotnika dobro analizirali. Kje pa vidite največjo možnost za napredek v svojem moštvu? Pa, sasvim sigurno da ćemo mi s vremenom ili bi trebali biti bolji u svim segmentima igre i posebno u igranosti samih igrača koji su igrali tek 5-6 zajedničkih utakmica, tako da je to ono najosnovnije. Neke druge stvari, nekakve taktičke stvari, bilo pitanja igra u obrani, u napadu i sasvim sigurno isto da će se popraviti neki automatizmi, neke navike. I fizički, naravno, uz ovako dobar rad, mislim da ćemo se fizički dizati, tako da bi to sve trebalo doprinijeti da mi konstantno dižemo ili rastemo i da držimo kvalitetnu formu, što bi opet trebalo donijeti kvalitetne igre. Igor, imate kar dobre opcije, sladke skrbi v napadu, Vombergar je sedaj registriran, Isa je v odlični formi, pa še nekateri nogometaši se vračajo po poškodbah. Da, stvarno dobru situaciju imamo za sada u ovom trenutku, kao što ste sami rekli, Isa je u jako dobroj formi, Andres je dostupan i u ekipi je, u zadnjoj utakmici je odigrao prve minute, tako da je on sasvim sigurno tu. I Benko se pomalo vraća i odlično radi, imamo i Elekija koji je isto kad je god igrao i zabio golove, tako da imamo tu dosta dobar izbor, tako da se nadam da ćemo i od tog izbora imati i kvalitetne rezultate.